امسال ببرور هم بگیم نباید برای که دست روشن جای دیگه گرفت دست روشن غالب سوپر جام تاجیکستان شد با فینال جام تاجیکستان برآمد خیلی بازی ایف کار میگیم ما فکر میکنم اونقدر بعدی هم بازی نکردیم به هر حال بچه‌ها حرکت کردن کوشش کردن برای ما با یک درس شد چخیلی که شما دیدین در لیگ چمپیونز ما امسال بازی میکنیم برای ما امسال باز یک کوشش میکنیم یک بازی خوب شد سال آینده چی رو انتظار شدن ممکن از روشن البته از روشن هر سال یک بازی خوب ایج وقت روشن در پیش خود چیز نمیموند که نقشه بعد نمیموند که مثال ما برای جای چهارم و پنجم اما وقت روشن برای جای یکم بازم میگم برای جای یکم تلاش میکنیم امسال سال 2023 برای سراشان سال باورا بود سراشان در یک مدت کوتاه دوباره به لیگ عالی برگشت سال آینده ما دیگر دستای پروپت لیگ عالی مبارزه میبریم کوشش میکنیم که با سطح صفتی دسته سراشان از جهت چی مولوی چی وای با پرزورتر شود من سال 2024 بازی نهایی جام تایسان در ورزشگاه مرکزی شهر سراشان برگزار میگردد امیدواریم که این روشن دیگه به لیگ یکم نمیرود البته ما کوشش میکنیم دیگری خطاگی کمبودی که یک سال 2022 شده گذشت همش اصلاح کرده ما باید سراشان دائما در لیگ عالی باقی ماند خیلی گویم که موسم بابرار هم بود از طرف داوری که یعنی مشکلی های زیاد و اشتباهی کلانی نبودن که گویم با قهرمان و جای دوم سوم و دسته هایی که لیگ عالی ترک کردن تاثیر گذاشته باشد از طرف داوری و نظام میبرم از مرحله سوم ما استفاده بردیم و خوب هم جاری شد و صحنه ها لحظه بودن که ما از ور استفاده کردیم و در عین زمان هم مخلص و هم دسته ها و گویم که فدراسیون فوتبال هم نظام میبره خوب قبول کرد این سال خیلی سال باورور بود برای داورای تاجیک که خیلی بازی‌های زیاد داوری کردیم از جمله لیگ قهرمانان آسیا که در 5 بازی به حیث سرداور داوری کرده بودم با هیئت خودم از تاجیکستان و اونجا هم خیلی اشتباه‌های کلان هم نبودن و از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا از جانب ناظران و نمایندگان خوب بهاگذاری شده. این سال یکی از سالهای تاریخی در شهر حصار بود نسبت ورزشگران دوستداران فوتبال که دسته شادمان حصار به یکم لیگ را خط گرفت و با موفقیت بازی کرد در لیگ یکم از این خیلی ما از دستاوردهای خودمون خرسندیم مخلصان خرسندند و اطمینان کامل داریم که در این سال نو باز هم مسابقه‌ای که در پیش ایستاده ما چمپیون لیگ یکم رو با یک شکوه شهامت با پیروزی ها با دستاوردهای نو به نو انجام میدهیم. این سال خیلی موسم خوب بود. در سر موسم اول ما کمتر با تنقیصی روبرو شدیم. لیکن حرکت کردیم دسته رو سرجم کردیم. اون نقشه‌هایی که رئیس دسته در پیش ما مونده بود یک جویا با دسته سرجمانه حرکت کرده و بازی خوب نشون دادیم و نتیجه خوب هم به دست آوردیم. برای جای شیون چی نرسید؟ کمتر همو در آخر ما کمتر همو چخیل که شما میدونید تنقیصی مالیوی داشتیم کمتر همین از سبب همین کمتر بچه‌ها در آخر کمتر همو تیاری خوب رو دیدن نتونستیم. فکر می‌کنم سال باورور بود اون نقشه‌های واسه پیش ما گذاشته بودیم ما با سر بالان اجرا کردیم. فکر می‌کنم که بعد از جلسه‌ای که با رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری گذشته محترم رستم امالی فکر کنم سال آینده یک سال باز زیادتر پربارور شود یک اون پرابلم و کمبودی که این سال بود برطرف شوند و علاوه خصوص هم دستایی که وضعیت مالیاتشون خوب نبود اونها یک مالیوی خوب شوند یک ورزشگاه خوب از نو تمرین کرده با استفاده داده شود که مربیان فقط فکر تمرین و فکر کار و پیشبری یک دسته شوند.
бошад ба сала даъват менамоем беҳтарин нишонзани мусобиқаро Шоҳин Боевро. Шоҳин Боев дар бозии охираш дубл ба самар расонид ва ҳамин тариқ бо 33 гол беҳтарин нишонзани мусобиқа гардид. Я рад очень получить этот наград. И у меня была цель, чтобы завоевать Бармандирскую зону. И спасибо всем своим партнерам, братьям, руководствам, тренеру и всем моим близким. Боир Гамбердиев сармурабби дастаи Панҷшер ки бошгоҳашро чемпиони лигаи аввали Тоҷикистон кард, беҳтарин мураббии мавсим дар лигаи аввал эътироф мегардад. Муборак бошад. Будем говорить, что легким не назовешь, хотя если посмотреть на турнирную таблицу, можно увидеть, что как будто бы наша команда прошла этот путь в легком мажоре. Нет, посмотрите, только 8 матчей мы выиграли со счетом 1-0, это о чем-то говорит. Есть проблемы, но, надеюсь, мы сделаем выводы и в новом сезоне постараемся составить конкуренцию тем командам, которые уже завсегдатели высшей лиги, и постараемся заявить о себе во весь голос. Ну, я думаю, что ребят, которых мы пригласим, поймут те требования, которые мы будем требовать. Еще раз хочу спасибо сказать руководству Федерации футбола за приглашение на итоги года, потому что итоги года это говорит о всем. Это говорит о том, что как все мы работали на благо таджикского футбола. И я думаю, что мы все должны сегодня поддержать нашу главную команду национальную, которая предстоит выступать в финале чемпионата Азии. Мы будем болеть и поддерживать. Вопрос, вы остаетесь в Панҷшере или нет? Вы знаете, я родом из Паншера, как говорится. Хотелось бы остаться и работать, но есть кое-какие нюансы. Я думаю, что мы эти вопросы организационно решим. Илҳомҷон Баротов, капитан ва ҳамлавари дастаи Сарафшан, беҳтарин бозингари мавсим эътироф мегардад. бояд гуфт ки Илҳом Баротов қаблан беҳтарин бозингари лигаи олӣ низ гардида буд, акнун лигаи аввал ҳам фатҳ мешавад аз ҷониби Илҳом. Муборак бошад. соли вазминтарин буд бар футболи Сарафшан ки то охирон турои дази 3-4 тур мондагишам Сарафшан дига оли мебарад намебарад ҳоли маълум набуд. Яъни сеюм ҷо кади мегаштем. Ба хонае ки инамин ёвон буд, амҷо 3-2 ҳамон бозия бурд бурдем ки боварӣ ҳосил кардем ки ба лигаи олӣ бармегардем. беҳтарин нишонзани мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонон Рустам Давлатов аз клуби марказии варзиш Артиш. Рустам Давлатов, лучший бомбардир молодежного первенства. Беҳтарин мурабби Қосимов Шамсиддин. Шамсиддин Қосимов, сармураббии дастаи ҷавонони клуби марказии варзиш Артиш, ки имсол бо шогирдони худ 2 ҷоиза ба даст овард. худи мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонон ва ҷоми ҷавонӣ ба онҳо муяссар гардид. беҳтарин мураббӣ эътироф мегардад. муборак бошад. басо рамзист ки собиқ капитани худи клуби марказии варзиш Артиш имрӯзҳо ба ҳайси мураббӣ дар системаи даста кору фаъолият бурда истодааст ва воқеан ҳам кораш назаррас аст. барои ман ҳамчун мураббии дастаи ҷавонон будам, барои ман хеле соли бобарор буд. барои он ки дар ин мусобиқаҳое ки дар чемпионати Тоҷикистон гузашт байни ҳайати ҷавонон, ҳам дар ҷоми ҷавонӣ, ҳам дар чемпионати ҷавонон сазовори ҷои аввал гаштам. як бори дигар Муҳаммад Назриф аз дастаи ҷавонони Истиқлол беҳтарин бозингари мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонон мегардад. муборак бошад. ҷоиза даъват менамоем мо ҷоизадорро ба саҳна барои қадрдонӣ. аз дасти Шариф Назаров ҷоиза гирифтанд. фоли неке доранд барои ҳар як футболбози ҷавон. беҳтарин довар дар соли 2023 Саёҷон Зайниддинов.
Саидҷон Зайниддинов қаблан ҳам беҳтарин довари мавсим эътироф гардида буд. Солҳои 2020 ва 2021 ҷоизаи навбатӣ муборак бошад. муборак бошад. мавсими каме мушкил ҳам буд аз сабабе ки вар ҷорӣ карда шудааст. дарсонам зиёд буд, тамринонам зиёд буд. Неки ба ҳар ҳол ҳаракат кардем ки чемпионата дар сатҳи баланд гузаронем. кадом бозӣ дар ёди шумо дар ҳамин мавсим боқӣ монд? дар ин мавсим яке бозиҳое ки фаромӯш нашаванда аст. Ин бозӣ охирон буд дастаи Регартадаст бо дастаи Хуҷанд буд, чунки дар он ҷо ҳалли командовай мешуд ки тақдири дастаҳо ҳал мешуд ки ба лигаи якум меравад, ки дар лигаи олӣ мемонанд. вақте ки агар ки шумо дида бошед, лаҳзаи охире буд ки ҳалтала буд, вақте гол мезананд, ҳолати нобозӣ буд. барои ман хеле мушкил буд. вақте ман ба назди экран рафтам ва дар вар дидам ки дар ҳақиқат аминҷад хатогӣ вай шудагият, офсайд будагиай, барои ман хеле вазбин шид. ҳамин чиз дар ёди ман мондагиай ва ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад. як борга муборак бошад. раҳмати калон. رفتن به اوج قصه بی بال و پر پریدن ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازگی من که به تو را به من داد ای تکیه گاه گریه ای هم صدای فریاد ای اسم تازه من که به تو را به من داد که به تو را به من داد. рустам ятимов дарвозабони беҳтарини лигаи олӣ. ягон кас магар шубҳае дошт. яке аз беҳтарин бозигарон дар ҳафти мавсим рустам ятимов аз сабаби дар ҷавоматҳои дастаҷамона дар хориҷи кишвар қарор доштан бо ҳайати мунтахаби тоҷикистон рустам ятимов нест. намояндаи даста ҷоизаро ба ҷояш мегирад. беҳтарин ҳимоятгари лигаи олӣ Назаров Холмурод. холмурод Назаров монанди Рустам Ятимов дар машқҳои дастаҷамӣ дар хориҷи кишвар аст. бояд гуфт ки бисёр бозии хуб дошт капитани равшан дар лигаи олӣ дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё ва бозии боварибахши ӯ боис шуд ки ӯро ба ҳайати мунтахаби тоҷикистон даъват карданд. беҳтарин нимоятгари лигаи олӣ ҳамадонӣ Камолов. ҳамадонӣ Камолов ӯ низ дар ҳайати мунтахаби тоҷикистон қарор дорад. дар хориҷи кишвар барамин директори дастаи Истиқлол ҷоизаро қабул менамад аз дасти Баротали Ҳамидзода. муборак бошад. воқеан ҳам бисёр мавсими бобарор ва пурсамар дошт ҳамадонӣ. беҳтарин ҳамлагари лигаи олӣ Манучер Ҷалилов. Манучер Ҷалилов яке аз серҷоизатарин бозигарони тоҷик дар замони муосир. беҳтарин ҳамлавари мавсим эътироф мегардад. ҳамчер аввалан муборак бошад. баъдан саломатӣ чӣ? ҳамин хурсанд шудам ки ба ватан баргаштам. пеши падару модар, аҳлу оилааш бо ман хеле хурсанд карда ки хеле саломати ман хубтар шуда. хуб, худат медонӣ ки дар футболи тоҷик ҳама туро интизор аст. ман ҳамада миннатдорам. ҳазор раҳмати калон. ҷоизаҳо муборак бошад.
ҳазор раҳмат калон. Я миннатдорам барое ки барои бачаҳои Истиқлол миннатдорам ки бачаҳое ки Истиқлол агар оё намебуданд ман хеле ҷузъият гирифта наметавонистам. ҳазор раҳмат бачаҳои Истиқлол. беҳтарин бозингари хуруҷӣ Гриценко Евгений. Евгений Гриценко дарвозабони бошгоҳи Равшани Куллоб беҳтарин бозингари хориҷӣ эътироф мегардад. бояд гуфт ки дар гурӯҳе ки Равшан дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баромад мекард, Евгений Гриценко дарвозабоне буд ки камтарин шумораи голҳоро сар дод. Каким был год для вас? Год был тяжелый, но я могу назвать его успешным. В целом успешный. Это для вас или для Равшана? И в целом и для меня, и для клуба. Это взаимосвязанные вещи. В целом я могу назвать и там есть свои плюсы. В чемпионате, да, мы держались до последнего. В гонке, можно так сказать, до разделения на пятерки. В АФК, ну, как сказать, мы набрали 3 очка, да, мы могли больше. Явно в каждой игре у нас были шансы. Нам не хватало буквально немного. Но, с другой стороны, это первые очки Равшана в группе, в целом вообще в истории. Поэтому, ну, назвать полным провалом нельзя, но и хотелось бы лучше, конечно. Беҳтарин мураббии Лигаи Олӣ дар соли 2023 Игорь Черевченко, дастаи Истиқлол. Игорь Геннадьевич Черевченко ки имсол Истиқлолро то ба чемпионӣ бурда расонид, беҳтарин мураббӣ эътироф мегардад. асбаби набуданашон дар кишвар ва ҷояшон Алишер Тухтаев, мураббии дастаи Истиқлол, ҷоизаро қабул мекунад. Что ж, переходим к нашей следующей номинации. И здесь сразу выявлен лауреат. Это человек, который занял почетное, точнее, получил почетное звание лучшего бомбардира сезона в высшей лиге. Конечно же, это Алишер Джалилов, Истиқлол. И за весомый вклад в развитие футбола в стране. Специальная награда от Федерации футбола Таджикистана присуждается главному тренеру Равшана Тоиру Муминову. беҳтарин нишонзани мунтахаби Тоҷикистон Манучер Ҷалилов. муборак бошад ба Манучер. номзадҳои беҳтарин бозингари мавсим дар экран: Рустам Ятимов, Истиқлол; Алишер Ҷалилов, Истиқлол; Холмурод Назаров, Равшани Куллоб. Рустам Ятимов. Действительно лучший. Поклонники назвали Рустама в социальных сетях с настоящей стеной. Рустам Ятимов дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон қарор дорад. барои ҳамин шахси қариб ҳамном Рустам Ҳакимов ҷоизаро ба ҷои онҳо гирифтанд. муборак бошад. нахуст аз номи роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, Лигаи футболи Тоҷикистон, тамоми ҷоизадорон ва он нафароне ки аз худ маҳорати баланд дар мавсими ки сипарӣ гардид нишон доданд ва сазовори номи беҳтаринҳои мавсим гардиданд, самимона табрик менамоям ва бигзор дар мавсими ҷадид шумораи
بهترین ها زیاد گردد و سطح و صفت چمپیونات تاجیکستان و رقابت های چمپیونات تاجیکستان باز هم جالبتر دیدنی دایر گردد. وخوری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی که سنه 3 نوامبر سال 2023 دایر گردید، اون همه دستور سپارش های محترم رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی دستور عملی کاری روی میزی ما قرار دارد و ما همه روزه جهت اجرای دستور سپارش های محترم رئیس کمر همت بستیم و امیدوار هستیم که همه اون دستور سپارش ها در موسم جدید اجرا می‌گردند.